Mfana mani awubone komkhwa wakho mani Awona yaphithitela phela namhla ibirthday yasikolo wakho engathi usikile malini la hayi ngimsikele ene futhi ngithethe le size yakhe phela ngoba ngibuka ukuthi phela naye ungusimola kasilo ngoba yabo uthethela bo medium ngathatha medium phela njalo ngithathe nje le straight umkale ngane hayi ngimkala ngala mehlo phela ngithi ngiyamathi phela umuntu lasuhleli naye kakhulu yabona ufuna ushaya ivalo mshana ungathi ngihlalele umuntu emcasheni relax nje shaya ivalo umuntu webantu relax phela umhloma abantwana njalo ngeminyaka yalo nje mali hawu sentamosha kunayi price man kanona bofuna kube malini ngawuyishipilele le phela mshana ngifune lo muntu abuke kuphela ukuthi uyangathi phela ukuthi ngiselebe manje utamazi le muntu ngithathele 310 yabona manje angathi singento kanjani man cabanga ukuwaya le price but at the same time ithi le ngcondo yini ngingayiyekeli ngithola ipheni mshana wami kumane ngikarakshe lo 1 kumane 7 yakwende lo 710 bona njani yana ukuthi manje kwende lo 710 mshana koza kusho ukuthi nakaboni uyabona naye ukuthi bozama mangiphize ngifake lo 1 hayi ngafaka kube 1710 wa 1710 yes okay yes because vele ngivela ku screen nami hayi iyo mshana yazi ngiyo le nakangifika nje lapho nakayibuka iprice 1710 emalangeni 30 cents number 1 ngiyabonga